Sure, wanna run a repsa. Sigo machine, nunga tata say stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a 2-piece. Forget no matandi kishi. Empilo is a costa, gogen ama Ulster. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a panzola for life, jengo puga laugh. I'm a chita hlezi ane plan when I'm pumada. Eba bakdala skula, jalos pitching gusha. Usweni zikhini lezi shit. Excellent, Fitu. We back again with another hot episode of Baby Mama Drama right here on Rich Nation TV. It's about that time, guys. It's about that time whereby siyapuma siyamakasana siyosiza abantu bafethu. No already sesilendile sisekazi bafethu khona umuntu osibhalele sifuna ukuthi siye kuye sizweni udaba lakhe ukuthi kahle kahle ukhala ngani bafethu. Before I leave, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. And once again bafethu, please help us reach 1000 subscribers. Ngaphandle kwalokho bafethu ngiyabonga. Thank you. Hello siswethumelo kae? Kiteng kae Tirechi? Kiteng siswethumelo. Email ya gago ke tsotse. Yeah, and ke thola email ya gago the way o ngwetseng ka teng intashitse ontshot. So ke vetse ka re ke ska senya nako ke notla mo wena. So ke batla gore wena o mpotse gore ntle ke eng ntse e o hlophang ntla o jiwa ke eng my sister? Yo Abdirechi, thank you for utlohle. Okna le mathata baby daddy ha ba tloetsa nix. Makata mo o batla o bona ngwana. O ngwana o hatla o yena tla ba pering. Ha ba tlo reka nix. O ntsetsa ka shelter grant. Kana go shelter grant ha yetse nix ngwaneng. Ha yetse nix 500 ha vele 500 ha yetse nix. Waspana mara yena baby daddy. Wa phanda nining na lombona le tshumtsa hae ba ile bojwaleng, but then hane ngwana nining madaising. So yena he's a hustler. Oh, ke hustler yena. Mara lesetse aka no ba hustler. Since emele story sa gae wa bona. Yeah, machita mangwe a ya mataising cause ba tlo phandela bana ba bona. So yena o no ya mataising go ranwe biala. Aka understand. No le bana ba ikae mtshateng? Kutle ba rona le bana ba 3 ka waka. Okay. Then ba extension 6. Okay. Yeah, but then bona ba support. Cause kinalo ba bona bo KFC ba tsama le baby mama. Ha ke tsebo why nna sa supporting ngwana ka no wa tseba kwa hae. Ne. Umdumetse mara ngwana kwa hae initially. Umdumetse ne. Ai my sister re ska senya nako let's just hope ra re ya da ko yena re tlo mkreya and revigrant ontol. Unless if o tlo ba ile mataising or o na le dinako tsa mataisi or anytime o mataising. Yeah, o go to ka di weekends. O ka di weekend fe? No, during the week I think uteng. Ne. Let's just hope re da re tla mkreya bona. Okay. Yeah, and please my sister fitla kwa kupo uskalwana ne. Kinolwana. Skalo anevulwana. Tirechi. Ai, thank you. Nna rata o tshwa salwaneng eish. Tsetsa olwana ba fetso a di solve video senya mo ba fetso le skalwana. Kanolwana. Ra re ko yena ge. My sister a re sa fitla mo reang? Se fihlile dula mona. O dula mo. A ona dintja mara. Iteng iwan. Nna ke tshaba dintja. Re moeletsa ne. O ntse ke mang? Ke Sbuda. Sbuda. Let's just hope patla mo. Kholo busy le baby mama ya hae o. Una le baby mama engwe? Sbuda wa di shapa mos. Genau. I wonder to change. Aska tsaba khuleka my sister. Sekse prabuda? Sure. Kambani pram. Mnani. Pram la o ringa no rechi ne. From Rich Nation TV. Ngizowale no my sister. Memazo my sister. Yeah, ngamka. Umcava kanjani? Ulelenqo sami. Lelenqo yakho. Sure. Okay, singama yi o awuna nkinga na noma simela. Akunankinga noma singaringela. Sure. Okay, my sister. Okay, ke menkamu ne. Etla ka mo gore nje. Yeah, mfethu my sister sipalele la mfethu unotaba afuna ukusikela lona ngithola. Sure. Yeah, khona into emudlayo manje ugcina abhalela thina ngoba bayangakhona ukuza kuye ngithola. Yeah, let's just hope ukuthi mangimga isikhathi no uzoringa into ozoyiswa. My sister ke nako ehamo. Zibusisa tseba ke ha supporting ngwana. So ke bitse re ke mo atlo nthusa bua le wena go support ngwana. Ngwana haji madaisi.
bathi ingane ayidla amadayisi bramo wena ubhizi udlala amadayisi fedi sure ophanda ngedayisi ophanda ngayo idayisi sure ama mfethu indaba engasupport umntwana ukhambani mfethu wadlalela namadayisi mawukuthi umntwana wakho amondla mfethu ngosibe ngisupport agree ngithola sure ngosibe ngisupport everything nje was cool nje si right nengosami okay until yena nje akungenisa le ndaba zokuthi mina kusamelanga ngibona ingosi inhlawulo nani into nje yini into emenza ukuthi wena athi ungasaboni ingosi yakho ngicondwa kwaleli lakhe uthi ufuna mina ngihlawule in bese ngiyabatshela ukuthi angeke ngisakhona ukuthi nje ngicela ukubeka amasenti kancane bese yena oleli lakhe nje ile micondo yabo nje base bangitshela ukuthi kumele nje ngiyekele yonke le ndaba ngisaboni ingosi angisachuni next yikho nami ngavela ngayeka ukusupport Kinete ntsoitshonga ke mjeti to rona re Basotho so re etsa dintho ka culture ya rona so tshantse a qale pele ka o patala damage ya ngwana then khonang he a tlatla a tlo khona ho bona ngwana the way a batlang ka teng se yena ha utlwisisi my brother uyamuza umntana abantu yasho ukuthi ukutshelile ukuthi umthetho wangale ngakuwo eMasuthwini bathi ingane mafuna ukuthi ibe yakho kwamele uyihlawule yangithola angazi ukuthi wena eculture yakho nenza kanjani kodwa nami eculture yami senza kanjalo ukuthi ingane mafuna ukuthi kube ingane yakho 100% siyavuma ukuthi uwoshayile la wasipatisa kodwa ingane mfethu kwamele ihlawule sure ngiyazi mfethu sure but inkinga ukuthi ni imali enhlawulo bengakahlanganiswa ngithola bese ngabatshela ukuthi kumele bangilinde kancane ngihlanganise bangitshela ukuthi how many years uhlanganisa how many years ngwana na 3 years no uzohlanganisa lino bathi kudala uhlanganisa bro inga ukuthi bavele bangitshela ukuthi ingosi ngeke ngisayibona ngithola yeah so wena nawe wavela walahlela ithawula kusho ukuthi awuna ndaba nencosi yakho ke bro ingosi yami ngiyayifatela fucked up awuthaba mara fele mfethu ngebe nakubo nje mase ngifuna incosi yami kuyanyiwa usho ukuthini mathi kuyanyiwa bro uyazi yena ura ringa re khwanyiwa manje wetsa ngare jarete ya suku ya hae o fihla a taua batle ngwana hae avurvayo wena uyipoza khabo lo mntwana wena ahlahla sipoza uthamba manje wayi ufika emzini wabantu uvurvayo indaba ukuthi angisipoza ukuthi ngiyazenzisa kube wena ngiyazenzela ngithola but ngizolwisa everyone between mina nengosi yami ngithola mara pheka mpintshami le nami nengosi yami ne ngizomlwisa nawe if nje into ekulethela ukuthi izoma between mina nengosi yami asocabana uthamba mina angimanga between wena nengosi yakho ngibona ngimeva no ngime between wena nebaby mama ngizolungisela wena nebaby mama yangithola maybe wena dayideng ayikuthashi because maybe unama reason wakho but then my sister imsha phakathi enhlizweni dayideng yangithola that's why abhalele thina ukuthini wena awunawo amandla ukuthi wena ungafuna ukuthi ubone umntwana whereelse amhlawulanga nami ngebe benguye uma sister benengivungela awungitshele ne sure wafika wathola umshini othengisa ama cold drink wathatha icoin wayifaka lapha phakathi kwaphuma icold drink eyatho yalo mshini lo icold drink yakho fi mara la sikho emshinini umntwana kusumshini umntwana naye nje asumphendule ezomshini umntana kube ikhokhu ke manje ngimshini mina akusumshini umntana Sibusiso wabangamlethi kimi ngizohlala naye ke letsa riwo wena bana ba bayithuba sebenzisa ziboko sawo ma waka wena uhlule umhlawulela why umile umbuzo why uhlule ukuhlawula umntwana wakhe mara la abanye abantwana laba bayi2 ubahlawulile into angayazi yabo ubani yena uma sister okay sitshele amathwina wahlawulwa ngiyangithola okay amathwin nje kube ne agreement ukuthi nje ingosi yami ngiyasupporta zonke okay fine before uzoyichubekisa why wena nawe ungathathanga the very same agreement uyise khabo the girl indaba leyo kungena imicondo oledi lakhe yikho angafuni ukungilalela ngithola ba jwetse hore wena ho itse ngwana mong hae dintho tsena tsa masiko wena o di utlwisisi ngwana sebedise siboko sa mo jwetse sitshele baba wena motshela udekelo umtshela ukuthi amasiko wena awuhambiselani nawo mara mayenza lokho mfethu incosi yakho kusho ukuthi wena awukho serious nokuyibona mfethu bana incosi yami ngifatela fucked up vele siyavuma ukuthi incosi yakho uyayifatela kodwa enye into nje eyenza ukuthi manje siya ngamasiko wakhe enye into eyenza ukuthi nginyanyise ukuthi lo nje introduce lama boyfriend wakhe la kwincosi yami awatshela ukuthi incosi yami
nje lama boyfriend wakhe yiwo time la wena uyithola kuphi leyo ndaba leyo mngani wami indaba engaka akuthola sami nje mfethu ngibona estrade ngiphela ngithola Yeah. incosi yami nje nginokuthi ivumbuke nje ngihlangane nayo ngivele nje ngiyambambisa ngidlalisa izincosi yami ngithola bese ngitshela ukuthi mina ngisithime la ngingimbiza ngencosi yakhe mangimbuza into ivelaphi le athi oledi lakhe lemtshela le bariva ngemoto ithime lakhe linemoto lihlala kuphi le emasantini nana kinete my sister but then ki boyfriend yakhe musi because o hloka father figure wena ha o present ke go ska ka sontwela ha wena ska le ka sontwela maseng yabona lento yenza lento ukuthi uze nalesifebe sakho lesi from no man my sister yo bafethu no yabona fana luka ngicabana ekau ngizocabana naye lo mntana no ngizomgolisa ntwana ungamlwisi kwatela ha support ngwana no indaba Ah, lamasimo ukwatela wenza ngwana ukuthi wena. nje mina kwatela ukuthi usupport umntwana bro wami hayi ukuthi nje ingosama ngifuna hauna koloi he that's why ukwatile ho hauna koloi ukwatela ukuthi awuna moto bro wena ngiyasibona istory sakho iyakubasela le out yakhe introduce le amabhara wakhe ngosina amatshela ukuthi uthi yabo Johnny Walker mumuthe my sister uthi akana sikhathi sakho uJohnny Walker kwamele uthenge imoto wena hayi bro no ngike uzama lwena ubona ngwana hawo but then ngiyabona waphapha bathi yaphapha nje yami bathi uthenga imoto yaphapha banna ba sebetsa kwa ba khanna dikoloi ba supporta bana ba be seng ba bona when are you failing ntana man kanti khambani esibali khambani bafethu kanti khambani lwelani usile sibusisa una jealous sisikalwana na njotsa gore yena na nini mona njotsa gore kitle o yena mo go tsetsa ngwana mo na njotsa ntwe o yena asa support maru batlangwana umuntu umfuna kanjani omunye umntwana ongasupport sibali sami ngiyasupport mfethu indaba yami ngiyayimela ngithola Sure. but le amasimba lawa yena wayenza ukuthi ngeke azongivuma ukuthi ngingaboni ingosi yami ufuna ukumshaya manje ngokuba ukutshela ukuthi awusupport incosi angishayelo nje into enginyanyisayo yona ne Sure. ile ukuthi nje uzo introduce le bar zakhe nje ukuthi kumntwana wakho bese asitshela ukuthi yizo kumele angithi nabo labantwana bayabona mfethu obvious umntwana makazofika kuvele linye time elimfatelayo lizwakale ngeBM limshiyela izinto lapho obvious na mfethu uyagcwala ukuthi ayi time lami liyangibhekela uyangithola mara wena manje so uyayiluza le point le ukuthi wena umntwana akubize njenge time futhi awuwina kuye awusupport awuyenzi ne-effort ukuthi mfethu uye ngala ushaye boma agreement wise ukuthi mfethu imali enhlawulo uzoyibhadala kanjani kanti yini mfethu awulungisa izinto fucked up kubo lo mntana yeso ngifika fucked up kubo lo mntana di feelings for nna hasta ba ngwana etsash usamfrustana lo mntana lo ndaba yanginyanyisa lebe mangibheka vele ngimnyanye hayi ntwana ungali wena uthanda ukulwa sibali kanti wayulwa kanje ngijwayela okay abuthi sinengizo mo kitlile to botsa gore ngwana o to supporta ning ka bukae na umbuzo umile angingosami ngizosupport uthami uzosupport uyabuza ukuthi ning kabukayi maba ngavumela ukuthi ngibone ayikho imali inhlawulo nayo uzoyikhipha ngayenza yonke into but le ndaba ukuthi nje kumele bangitshele ngala masimba bangitshela wona inconza kamama wakhe lezo yangithola amasimba lawa uwe masimba skale ka to kinya mo o batla bona ngwana ka ba batho mbona buti o batla mbona na supporta ngwana he ha ona ngwana o tlotla mo wena tsotsa ke ha mo rekele nix diskatana skale ka tlontlwela wena he uzomletha nje ayingihluli utlomfa yena my sister tlamfa yena o tla msupport yena amkati amise crash unalo how many years ngwana teng unal 3 years unal 3 uzomkhona umntwana na 3 sibali angeke ngihluli ngosami uthami aneke ikhulula angeke mara ikhulula sure ingosambe ngisupporta Green yonke into iphelele sure mara my sister nje yonke into iphelele wazotshela nje yonke into iphelele buti jo angena ile mqonda kamawuledu wakhe nje waqala ukuthi nje motori yonke into iphelele natla ka bo weekend to bona ngwana msiya 100 rand iputse na ke then atla mande a ga mreketse di toys le ntho le bodi yogurt as anese ngwana o tlo dila ja yogurt bu week sorry amrekeli hano ja yogurt waya hano ja yogurt waya ungabale uzakala uzomke yona support buanga yona ukujwayela not that I'm undermining you that you trying but then
you're not doing anything. Angisipani ne. Sure. But ngikhona ukuthi every weekend mangifika lapha and like every time mangiyobona ingosi yami ne ngifike ngidrope something. Sure. Yeah, into bengangihluli le. If bengizoya fana nani izinto esifana nani? Bengidropa nje boma clip. Mangifika weekend ngidrope clip. Monday mangifika ngayidrop clip bethu thola ukuthi umntana ngimthengele na something. In a month u dropa malini all in all mawubhekile. Depend ukuthi ngimbona kangaka. Okay. If bengizombona ka 20 bengizodropa ama clip ayi 20. If bengimbona 5 times bengidropa ama Wena yabo senzibusiso wena ubulela maka njobaka mutho bethu namanga kawo indaba lozi ungenwele imicondo olet lakhe ukuthi olet lakhe lingena kuphi la singafake olet lakhe kufa le ndaba zenhlawulo le olet lakhe ungafake lesikalo wo shapa body say no unalo shapa nalo shapa no mfethu bafethu ningisizeni bafethu yo my sister man bafethu kunini nginikhuza my sister tlawe meka my sister ya understand umsuthu mara lesikalo wana mu camera hali so baje utloza believe doctor hai ne hali so hanwile wes bro mfethu yini manje ufuna ukulisa umntana abantu manje ufuna ukubona ingosi yami mangathola access ukuthi ngibone ingosi yami angeke ngihlule okay fair ngiyavuma ngebe mina bengingazanga lento le like wena bozoyibhodla kanjani lento le ngebe mina bengingazanga indaba ngiyafika lapha kubo ngiyabatshela ukuthi ngifuna ingosi yami yabo bese bangitshela ngendaba yenhlawulo ngiyabatshela ukuthi indaba yenhlawulo angeke ngisakhona ngeke ngikhona kwamanje yabo but ingosi yami mangangigaya chance ukuthi ngibone ingosi yami the way ngingakhona ngithola angeke ngihlule ukuthi ngigaye every month imali ukuthi support ingosi grade imali ongamgaya yona umntwana for umfethu si understand ukuthi uyilezi fere eziphandayo unokushaya idayisi like ngicela thina usitshele ukuthi uzokhona malini for lenxusi le mfethu ngakhona ukuthi nje emonth nje ngayihlanganisa nilwa nifaka nami angithi indaba ukuthi ngakhona uyihlanganisa boma 7 clip yabo and indaba ukuthi izokhona ukuhlanganisa 7 clip indaba ukuthi nginenxusi zamathwina ngithola tshelile before khona inxusi zamathwina kumele nazo ngizibheke sure mina yena ngakhona ukuthi ngimzame nje boma 7 clip emonth 7 ihlaba sharp my sister hayi sharp ne phela usikamthaba my sister yanhlawulo yona uyabuza leyo soyibekele ekuceleni ngizoyibona ni ukuthi ngizenza kanjani last time uthi ngizokubona atho mucho so khan atho okay fine let's make things simple or 700 ke ngwana ke then as o tla re 300 ya installment ya patala damage he keep ka inhlawulo ke 2000 uzoyipatala inhlawulo sibali ngakhona ngibona ukuthi phela manje inhlawulo mawungayibhatali kusho ukuthi wena umntwana awumboni awuna game nomntwana usambona unyalwa suna buthi unyalwa ngwana ka wanyalwa kuchintsha dibo utsamalene yawuso bachintsha ibongo bayahamba uvaye nomntwana yabona manje no sibali no mntwana esibali kanti yini manje bafuna ngishade wena akhala kuseba lwena kwena nangumuntu afebe wena manje bekafuna ngishade yena lo esibali kanti wena yini wena sekubizela amajita adile nawo ufuna ukushaya ukeli ngijwayela sinami no man ingosini yami awuthami ngiyakutshela ukuthi mfana akekho umuntu ostopa between mina nengosi okay fair sure awuthami fair amandlu nawo ungasishaya usiyenzeni like why ungetha so why na ufuna ngishade wena no why ingosi yami ibe why ungutsa bhluku kangwanaka amuthe my sister why mara zibusiso ngitha so why zibusiso bewufuna ngishade wena ukuthi ingosi yami no akubathi ungishade because you broke akubathi ungishade so kupa maintain ngwana ha una gawenele ni finish and clear ingosi yami ayinhlula finish and clear ayindawo ukuthi ngijwayela lo ukujwayela kabi kanjani mfethu wena shayi yenza into ingosi yami bese ayigaya le bar le yazwana nayo awubhatalanga inhlawulo kusho ukuthi umntana kuso wakho kwamanje umntana siyavuma ukuthi ushayile wena ufakile coin la mchiningi hahatswa kholi radumela mfethu ikazi lakho button kwamela umhlawule ka umntwana yangithola ana unganblock he ke khona usendela account number yaka he unganblock he khona communicate ka ngwana
entle ke tshwentse I sende no before fire cause o ka ro ba tlotla ka ditaela ngasithusi bro masithukanga ngithola asithukanga bro kanjani Thabo yeah uyenza into egrand awuchuneli thina awuchuneli mina awuchuneli ude girl uchuneli incosi yakho ka bheka manje incosi yakho seyibiza abanye abantu ngabo mathayima cause yibo ababonakalayo la ejardini balethi igawulo nani uyaba introduce incosi yami lo kuba khona elini nabuthi kuba khona elini wona lo mntana sikanqala kithuletse promo nothanda izandla wena kanti Eleni linkani bafethu bathonkana phile yakha awubeke lo mntana esathi ngikhahlele sifani yini manje lo mntana ngizomkhawatha Thabo sibala ungayenzi le lo mntana ngizomkhawatha ushapa ke litswayi ayi ngiyabona itswayi kanti lenzana so bro bathu shaya itswayi that's why ufuna ukusilwisa nawe mfethu awuvela uncovela amakhamera akho nifokofe ngoba yasho bro yasho ingosi ngizoyondla mara ungangisondela ngithuka ngama system elakakho mara ungangisondela ngithukanga ngofeni ke so fokofa masicedile aneke sivaye manje ngoba sisakhuluma ngithi no my sister Fedise ka yena obatla richubeke ribulele lena no ngishap ka yena ushap ka yena ngizoyondla okay manje yini enye nifuna before we close awusawondla ingane yaho say goodbye yes manga wondla ingane say goodbye umbone kokugcina ugcineni ngivela umbona mthola last month ne shukuthi ugcinile ke last month mawukuthi aneke umondle aneke ubhadala inhlawulo ugcinile mntana ngizombulala uzombulala umbulalelani unamanga umuntu ozomaphetsheni mina nengosi yami mfana nawe akuthi ngikusaba abantu ukubulala bafethu man yo man yo bafethu angisize ngimhlukhele ngibulala lo mntana ngizombulala bafethu lo mntana ngizombulala bafethu man yo my sister wena khanti uratolwana lwena my sister ebuda ongene ejardini buda yo hayi ngeke iphelile yafanda indaba ungijwayela sibali ngene sibali ngene man nami ngosini yami ngifuna ukudlala mfethu engosini yami ngifuna ukudlala indoda ayikhali sibali ongene hayi engosini yami Thabo hayi engosini yami Thabo ngene ejardini yo Tamfuna nawathi yema wena ngizopolisa wena sibali Busisa what are you doing Sibusisa yini manje mntana abantu khambani angazongibheka artsamaya my sister mthotla ba re tsotseli askisi my sister my sister wena wa eksawutlani lena ikiyabona isibusiso na hana ntata so ngwaneng waka o go ta ngwana ka eng ende vele ngwana umruta yini asabatla lu shapana lwena hey sorry re ile yo mfethu hayi seritlo yetsi dilo tse mara yo haya thule ba fethu hey ne setse linna ntse linkenya ditabeng tsa lena ba fetsa lelwana lenkwana ke seo man I'm sorry but then thanks for coming ne mfethu a re qhubekisa bana nna ke batlo tseba gore mfethu sentse re zwa ke tsimo sponsorina se tshwere jwang my apologies gore re fitlhile mo labo ka re lalwana ne a se nna ke le lwantshang ba fethu le lena le na le mathata nna ke za mo lokisa sentse re ngwaletse ke my sister so my apologies nna ke batla go utlwa go wena gore sponsorina se tshwere jwang like since Risha because ke qala bona Sibusisa a bua so highly ka ngwana hae like Lina personally I think o serious ka taba go tla maintain ngwana a metsebi wa hae wa mtshepa ke mtshepa no because I've never saw this side of him like wa mrata ngwana hae ne mom rata let's just hope na sar pusheli mahala o tla irata ba ntlaulo a ire gore ngwana a motle every month ke yona ntshwerelwelang rena ke re my sister okay if wena o shapo le nna ke shapo my sister o shosho gore right ke right o right ne ai ra le boga my sister thank you again yes my sister yo ba fethu cishe ngapayiziseka bafethu fanda le ndaba le ukuthi siyasiza
ngathi izofuna nama-bouncer nyane bafethu labantu bese bangifaka endabeni zabo phela ngiyabona lo munye uthi ngapha angisazi ukuthi ngeva bafethu kodwa ukusipana ngispanile bafethu njengenjwayelo angivayi ngasenzanga isipani nani nibonile bafethu. Guys, before I leave, please don't forget to like, share and subscribe on the channel. Another thing, please help us reach 1,000 subscribers on the channel. It's Rich Nation TV. Thank you.